Ab'omuzigiti gwa Ikra okusaara kwakorwa mu kishaayi kya Uganda Matters Primary School aho mu Rembo rwa Mbarara. Okusaara kwabemerwamu Sheikh Umar Abasiraamu kannuwe yayegesa. Lero lunaku lwa ssanyu, lunaku lwa kuyunga Luganda, lunaku lwa kutwolegana salaamu, oyo gw'omanyi ne gw'otomanyi liyashhadu manafia. tuwerenga tulaba emigaso egiri mu lunaku luno. الشرق والمغرب اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك. Abikiriza abatari kwenda kushara amatungo nimwe hariho kukuyabagambaho. Ati nogenda oshanga omuntu ayanjire nkana kushara nje mtwala bimeka nari kwegita abantu mushanzu ahante bakagura nk'entu byuma kushashara imitwaro nkasha ngushanga umusigaza ati nabishabu ndeba abamu akwasira iPhone ya miliyoni 5 ishayo kushara ikishika kugira ngo tumine sento yibuza oneze simuzo kanozibona ebyarahanga tutubigirira bwire kandi ebitu tutuho bwire tutamwamani so nekintu kiri munonga no botasi maruhanga ibiyakuhereza kandi echo nikituma ruhanga yabikwaka yabikuyaho. Twaza omuruti erizoba okuja bebembezi ente nizo zo kubagwa okumara ebiro bina. Ente 10 ente 200 tuza kushara fotopoto ishaheji kasule nahari kandi nyewe ahambara niza kushara ente 8 entezo tizitu kandi nyamejo tiyitu kuyahone y'abantu neye mizigiti kandi timizigiti yonka n'abantu abatari benyikiriza yitu kukonka kureba ngo tubakwebasa bona ntubahereze eje nyamate kushorora aho kuba ruhanga kuyaturagire kurisa taraturagire kurisa Abasiraamu bo pana. Twebaza nnyo TV West okubeera naffe ku lunaku luno. Olwaleero tuli mu adhuhiya era nga bwe mukimanyi nti Ikra Association for Dawa and Development tugaba ente mu Western Region. Mukadde waffe Engineer Abdul Kasule yatambuddeko tali naffe mu hijja. Neze ne Umaru tugenda kikwasaganya okulaba nti emizikiti gyonna gifuna ennyama. Buli muntu afuna akanyama akatono ako ke twafunye ente 5 buli muntu aliyeko nga bwe kinaasoboka. Tetusobodde kugaba nte nga bwe ziteekeddwa okubeera naye nga buli muntu tukubiriza ogende ku muzikiti gwo oba ofunire enva era tujja kusindika enva okusinzira ku bantu be muyina. Ate twagala tufuna obuteeka embeera ebeere ennungi nnyo. Twine UPDF, twine polisi, twine n'abaserikale abiyitaho twine bakumbambala ebiro omwanya ogwo. So mubye kwerinda buli kintu kiri gye munonga. Iti ninungi tutebekanise gye abantu ekiro ekyo n'ekiro kikulu twakikuzaje. Entezi ziguzirwe abatake ku mugumwe gukonja kwatiraho abanyayuganda obo bakubahereza enyama y'okulya. Abwa TV West ndi Senyomo Gideon aho muri Mbarara.